Asam angkang along Thanbang atum aphan BLO asai kepek pen ajok loke than longle penang an dolo. La pen ajok ke ongdunga school along ke charli osomaratum kana hok setami thedunglo. Bang soputhak United Students Union of Karbi Anglong ahin pen matha ponsi LP school Thanbang atum aphan BLO pen FLO arpu kepek pon pete je aphan Assam State Election Commission aphan pinpur aloh kepajir dam. Kedam tang pai ni phai inquiry ke thomani Guwahati rong sopialong kedo Assam State Election Commission's Secretary Pranjit Gogoi ACS aphan USUKA song hin pen pinpur aloh kepajir dam. Pinpur aloh along ke jongpon ke LP school Thanbang atum aphan si BLO FLO arpu pekpon labajok ke charli osomaratum kana hok thedum anpinlo. Lasi ke bangjilangar nia bang ke Thanbang atum aphan BLO lapen FLO arpu ke pekpon pede je aphan si pinpur aloh along ke jong padopon. Lapenan parta BLO arpu do upena jok BLO asaya videt setame ke ongdong Thanbang atuma bangke school ahem che damwang wepo loke thana hina bangke chepa jok abidi rirong titigatum setame do bonta lake loke charli osomar akai ke phalangno asaisi mandetlo lasi LP school Thanbang atuma phan prap jin pen BLO lapen FLO arpu pen pajok pon serak nang poputa pinpura lo along ki jong padopon thu Teacher Dumpan BLO, FLO, assignment pajok konai pura kedam tang porbu nilitum kardian autonomous council CM tuliram ronghang education yang bicara top di fani tu pura lokasi ponlo setame alang itu ni pensan na cycle yang koni tunung kelong delo the side of the pini to hati rong supi along kedo Assam State Election Commissioner Secretary Pranjit Gogoi yang ini pen bang sop pinpur perlu aloh kepajir ponlo lapen bang sop hak prajim pen jingma jingsai si side yang pon pun sendiri tu mapan ini alang lihim pen lamjang nasi pon Laso puthak ke thekiding atum pen chingki chingwai pedosi saideng ponpo pusi Assam State Election Commission Secretary Pranjit Gogoi ACS pen lamchak chipi pon. আজি আমি ইলেকশন কমিশনৰ যোনটো কাৰ্বি আংলঙৰ ওয়েষ্ট ইষ্ট দুটা মিলাই যোনটো কাৰ্বি আংলঙৰ একাংশ মাষ্টৰবিলাকক BLO FLO বিভিন্ন ধৰণত অফিচিয়েলি তেওঁলোকক নিযুক্তি কৰা আমি লক্ষ্য কৰিব পাইছোঁ তাৰ ফলত তেওঁলোকৰ স্কুল যোনটো ল'ৰা ছোৱালী যোনটো শিক্ষা যেনে ধৰণত প্ৰদান কৰিবলৈ তেওঁলোকৰ পৰা দূৰত্ব আমি লক্ষ্য কৰিব পাইছোঁ সেইটো কাৰণে আমি আজি কিছুদিন আগত আমাৰ অটোনমাছ কাউন্সিলৰ প্ৰভাৱশালী CM ডক্টৰ তুলিৰাম ৰংহাং বিভাগীয় EM ৰিচাৰ্চ টবি ডাঙৰীয়া আমি সবকে এখনি দাবী এখন ইস্পষ্ট প্ৰদান কৰিছিলোঁ যাতে তেওঁলোকক সেইটো ক্ষেত্ৰৰ পৰা যোনটো শিক্ষা মাষ্টৰবিলাকক তেওঁলোকক যাতে এইবিলাকৰ পৰা দূৰত্ব ৰাখিব লাগে বুলি সেইকাৰণে আজি আমি এই কথাটো আমি ষ্টেট লেভেললৈকে আজি ইলেকশ্যন কমিশনাৰক আমি আজি এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ এখন মেমোৰা প্ৰদান কৰোঁ আৰু প্ৰদানখন তেওঁ আমাক যে কয় যে এইটোৰ ওপৰত গুৰুত্ব সহকাৰে তেওঁ ল'ব আৰু অনাগত দিনত সেইটোৰ ওপৰত যিমানখিনি পাৰে তেওঁ চেষ্টা কৰিব কামখিনি কৰিবলৈ কাৰণ Hawar ke hat pen Harsing Rongpi Karbi Anglong Live. Come one, come all. Fourth Autumn Women and Men's Football Running Tournament come awareness on addiction and human trafficking at Potaro Playground, Dongmukak on 5th September to 8th October 2022. Organized by Community Health Development Program, Baptist Christian Hospital, Tejpur, a Unite of Emmanuel Hospital Association, New Delhi. NGO partner, UNICEF. For more details, contact Sharon Sarmin Hanse, Project Officer, CHDP, and call 8638398440.